umwana yeza kurgata ishomero uko kurebo azagambe byo kumanya abo kida kubimanya onyesura musazi ko kwana ndebo ubona ni mutwara wandeba onyo kiragwire nyo wandeba asa kiragota kampa kanisa kagamba bingi gamba mazuma o takampa kanisa kiragwire kagambe pama bya akore wari na mutwara mugongo ninga nagenda mukwasa yo kuma kuwa mtwara na kutango takampa kanisa kagambe pama bya ni manye pama bya bingi reko takampa kanisa kaza Ombere kwije juba. Bakwa. No akwa. Abekibina. Abekibina? Bakwa. Okumuntu bakazanyirwa bakapira mutindimu. Boroku. Ito bekibina cyo mbashe bitwaro mukaga. Icyo nakora eje baragati yakugamu. Bas. Ahantu waka. Basa. Warambwe no wawe ndi kuca mushango hagati yawe n'umukazi wawe. Ubwo bushobozi ko tabwine Iwe wabwiya waruhanga wabumugana kahemanya. Kora ruhanga ndagamara w'isani. Tuva bashaka bari minonga ya. Twegiteho aha programu yareba hindijire ahitiro kubantu kwegesa okuwa kubasa kushikiriza biroto byawe. Siko nabeninde bantu kanitegatika ngo uza kushwera ntabasa kuba naga ko mwikuru aineke mwani ni expectations ezina benyine kokana amawana ekeriyo kujya mu bushwe bwo mushija okutina hanga. Natabantu tayayisa abantu abarabiro mbintu nyamwinji konga bakatunga cyo barakwenda. Ituntu twatugamba urungereza. Mazima. Excuse me sir. Although you are a teacher, we cannot keep quiet when you are leading us astray. Niwana huririre headmaster yayemerera nawe yagamba kanta kataranye bire. I know. Familiarity breeds contempt. Headmaster yihayoruga. Yakuterro. Very good for. Headmaster asata jireba. Yega kurabiro mbinte baraberemu otunje kumanya no kwetegereza rero tunje kishumuruzo cyo kwangura kandi okega no kubicira nyensi. Kurunogira ngo toragire mu kanisa buriya bu school fees bura. Ukabano yegomba kushoma kintu profession cye wabino ko. Abashomeza kunabemba rebo mu shomero ndabari smart. Bakabajwara bashomeza bitu bajwara impare ngufu na za stocking ndengwa za kaki. Abajenyi bitu nubabana batuganirira aha binte baraberemu kandi nubababina no bahabuzi obwa kubasa kukuyamba kushikiriza biroto byawe. Ranga kandi to munsi konkanyizire kugashaki. Ndyaye gasiraki. Ndya kuna kuferizoba abandebere baryagambaki. Reba hindujire nebereho bursande shahi naze kiro aha TV West Honga. Oine chore kwenda kumanya habikwatirine nebyo buhinji no burisa kureka yo muhogo negoba ako ico yayo wabahereze kubyara no kwiha mu mwata ukargara muhogo yekakora utukashatura nuguza buri rwa kabiri shaha ishatu necwe kaziciro nituba twinire programme
kurungi twakutangira eshaha neza Agacencwire ebiro by'ukwezi bya 2011 okwezi no kwa gatano omwaka 2025 Serena Nuwamanya nyine Sunday Brian nito turabe ntukusi Agacencwire agutwatebekanisa omwebazi yogo nsa kubanza twakire mitu y'amakuru kuturagaruce twije nago ombwejire. Emeto y'amakuru ne kukibwaho. Roseform. At Roseform, we deliver in real time. St. Ambrose Institute of Health Sciences. Turyaba kugom kutendeka kurunja abanansi n'abazarisa ahidara rya certificate. Abeji nibashomese bw'abakugu kandi bahebo omugisha kwekwatira mu bibari kwega. Agacencwire kireki abaramaja ba Agacencwire barenga biharwo muri mbarra barukorekero rwana mugongo abwa ruhanga ntumusima kugira ngo abo baramajibona hariho n'umwe watungira uburemezi obutare bw'amatungo bwigwirweho okucondoza nukoreka ngwe ndwara z'amatungo ziberirayo kimwe omuri kiruhura muntu betinyigira umuntu aba abasuruza abantu bakurente zitiro basipara kampara baberera bakisera Museveni aragire Ministry y'Ebyesente okuyamba abashubuzi okurabira mu kutunga loni z'amaguba make twagala bawandiike ba members akusinziira mu departments ezibalina. Emeto y'amakuru yabane kukibwaho. Roseform. At Roseform, we deliver in real time. St. Ambrose Institute of Health Sciences. Turyaba kugom kutendeka kurunja abanansi n'abazarisa ahidara rya certificate. Abeji nibashomese bw'abakugu kandi bahebo omugisha kwekwatira mu bibari kwega. Ombwijire abaramaja ba Agacencwire diocese muri ntungamo barenga omuri biharwe kandi aba bakasimbura 2019 kandi tubakatungire buremezi bwono mu muhanda. abaramajigana okurugombureberezi bwa Agacencwire twabashanga biharwe kandi abantu bagira ngo amanu bakigine bebembereze ikigambo cya Mukama kandi nibendangwa 2030 kwezo kuba bibakire na mugongo singire kurugabureberezi bwitwa Agacencwire 2019 tuyija turi abaramaji igana kandi tuyija twashikaha aharwe irizoba eberabere na kimwe kandi abwa ruhanga ntumusima kugira ngo abo baramajibona tariho n'umwe watungira uburemezi tariho n'umwe washasere ningo warwiro waturizireho tureba ruhanga nashembera aba bakasimbura byo kwezi 19 ku rugantungamo kandi tubakatungira uburemezi ubwo no mu muhanda twongere okikana sahihi na ruhanga n'ebitekateko byitu okugira ngo ayongere kubihurura kandi ekiro kutwerana munonga tugenda twebembereza ikigambo cya Mukama ahubwo kuba ntumanya ngo mu kigambo cya Mukama nimwe turi kusingura ko kushaba ruhanga akusinguza kuyaho na urugendo turutambura ahabwe imbabazi omugandi abaramajinkaga na 5 ku rw'umparishi ya Kagamba nabo muri ntungamo bahiko muri mbarara aba basimbwire nyumuyobozi yo bahumura Uganda Matters Parish kandi benda kurara baharwe narusomo rwa kabiri ubundi n'ingarukayo kandi ndeba rutine nko kurwanje ndire kubi nanisaba ngo ruhanga atwatiroho abaramajibona tufite na mugongo kandi ndebo rugendo rurumu
binishunga kandi ntigegire mu joro bwona amagara gaje bwona kandi nyisiga ngamagara njya gumangine kusiana mukura munayikana mugongo ukabanye n'indwara nyinshi mu zazindimiraho azira bwizanzira aza kumikira Yesu Kristo kwa mjuru wanje yazintangaza ubara naje tinche cyana kubasakaza kure kuntambura kwishikabo bafite kwikiza okurugera harpas umuherwe uyibembira baramajyaba tubakatungira buremeza bahango program yito twashika twaza kutunga mizi kuko naba abarenda bayenda kozi y'ubuntu bukwangu hababozi bandikeho shaha 10 tujya kwandusimbura hanuya kandi target yito neza kubera yuko rara biharwe iyo turahumura shaha kisha kuneceki nguko banzo kunagire kanisha bera nkamazuru bwire hine cyabe kinteganise mukazi wanya katakazire katumazire myaka 3 bakako narigere yonti yakikanampa baby boy ubwo hata ina myeze 3 cyo nimsimira mukama kancho najyanti kangaruke yo musime nitambura ni musima aba bene mabana munana abarumuno w'imyaka mushanju hamwe n'umuguru Simatiya w'imyaka 96 owasimirundi 12 arukura magana mugongo ndaganise abatumiye 12 ubu kuba Yesu akaronda abatumiye 12 mbona buri mutima mbiri muhezo mwaka Uganda Matters Parish wana nabo mwihanguriye rizoba hahumura habara majabandi 20 aba parish yashojwa umurakabira metoma kandi nabone basima ruhanga bw'urugendo rungi tine buzubona isa hitwashire ahakeziya aha tine buzubona tutambura umuhanda kaburizo usanga abantu batuyamba batugana batubuza mu musanka yitwa kuramaga tuganira nabo batukafura abine abatine batwasesara mutrubuze ubuntu mu muhanda hona nabwo abaramaji bari kurenga 200 okurugom parish ya Kakoma mu district y'Isingiro batanduka urugendo rwabo kandi bakomerwe ntanda yo kugumisereza no butahuricereza bugambi biri kubamarama no mu rugendo rubatandika taro kinto mu somo cyushemera kandi ukashemerwa kawanoza kurama ndakusima constance kuyandebera ajya ngutinkuza kushikana mugongo no hurace mu munagira twona rutera hakatambura na size ahwenchi nyowe mukama witi Yesu nabakunda niwe nakunda kaba uko kuturiya hatwena mukama twamani agata kugambwa agumukama rukwemanyira wenka ninjya tutambura tukutambuza abantu gitu tutambuza mukama no kubana tutambuza aba baruma bakikuru n'abana bato bitubona bino kumarira no kugira rukundo ukabona ngo wakunda ruhanga n'amana ukabanza ukamukunda kandi ukamushaba akikiriza ukagenda na gatikizo cyo kubasa kuzayo ekindi umanya ngo abajurizi babashabana bakora ibirungi bingi nke byatwire amani ubwenge kandi imyaka y'inyina ndangu tishimbe kwa nyine ubwenge mwose maji utambura murundi gwo kubanza kora gume warebe bintu byashoba omweto tintare mwankashwara nkagarukayo omwete kandi nakwetaba ngo mwete gamba mpora tintare mwankashwara nkagaruka mukanka hense cyo kugamba hona na wakasheshekera izoba abaramaji barukwingana 255 okurugwa mu Western Kore Diocese basimbura haro All Saints Church Mbarara aho baba bahumurire nuko kugumiza mu rugendo rwabo rwo kuzana mugongo abaziyo twatangira All Saints Church Greater Ushenyi twarara kashaka garuzi sina secondary school ando bwatu wa muraha tekateka kugumisamo tubije bagambire ngo zakurara kashaka muri All Saints turarebe har konka banda yabo kuba batungire injarizi mbagira ngo chiribeto kutambura mu maruho ecuro ndero mu ihangwe bakahumura ayingugabo gwinzi
ndiyo maramaji ndiyo muco kubanza nza kuramana kandi ngenda mukaba mpereze shico ankore anjise bwene ndiro bwene shoni bwene ni mukwihayo abo kwitirizo kuri kwingana ku cyo mukaza mukatugende katugende nito tuzena mugongo abo kwitiriza kwetu tweheyo twebona bonese tutambure tusige hamakaga tusige imirimo yetu tusige ho kurya cye tusige ho kunywa cye nito zamahanda tugende tunywa kaca ya mahanda tunywa meza mahanda nitujya bwa bazi ngobo umwari hano ya All Saints Church nitunywa kaca ni murarasi n'indi ni muraraha tarazo nkaha ni muterwa mushana ni mwitwembeho ni mumwebona bonese akanya kace konga katari kwika kufa kubari y'abafiri ejo naco tukuru munongo aba batandukanye urugendo rwabo kandi baza kurara igongo muri baharwe abo kuba buri kimwe cyo nakungu kimusaba ashimpereze mwe nicyo kigenderwa cyo kuza kumuramaga kwika ahari kamusaba n'ibyatatakizira akabimpereza. Ekiro cy'abajurizi ba Uganda baferire dini nico baho buri bishatu byo kwa mukaga buri mwaka nda Aidan Bataringa ya Serena Nuwamanya hamwe na Ivan Staremwa n'amakuru bwa nyuma y'imyaka 2 kiruhura ubutare bwayo bw'amatungo bucinjirwe erigireho bwayigurwa bwa nyuma ya ministry okuchandoza kandi kahamya kwendwara z'amatungo zihwerire kimwe mu district ya Kiruhura abarisa n'abashubuzi nibashabwo kuguma ahabuzoramisho kandi bakerinda indwara bakakora terebiragiro ebitirweho. District ya Kiruhure twire mazire emyaka 2 omukeshereka ko butaguza amatungo no butare bwago bucingirwe ahabwe ndwara z'amatungo ezakanyiro mu district eji omuntu wena uratware ento omukikomera abe yagitwarayo kugumayo in fact wano tware ento omukikomera tutwendagaraka kure byo kuduba ngiyagaruka abo kwano bano yayo notonure ejwa batenendware zindi zo kubano ya omukikomera nyomwe bazyo bakuru ba district bahandikire baruha erukoreka ko bihaho karantine eji bitetire hebiragiro by'amana hari yaba barajemere okuratere biragirebi twenda ngo utalo bugumize mukoro bwire bulingwa nitushaba ekyo kubanza entezona abalisa bazitwale amotoka entezo zizo mutale ziri amotoka ekya kabiri nitwenangu abantu bonna bagumize mbagaruke bajime sente zabo tukajemo murundi bwo kubanza atuye tujye kugaruka okujye murundi gwa kabiri nicyo naningambira ngo hato kufunyana kubasa koroba ahabo kubentera kuzo mukatare ishemeye kubine certificate yo koreka ngo entezo zigemerwe kiraro cye kurugamo kigemerwe ecyo nicyo konko bwiro bwingi ntwa advising abantu ngo bakwatente bazite aha motoka eberagire bitwireho harumwo komwa emyaka 3 otireho no kubingwa omurimo gobushobozi kandi ente nembozi ezero kutwarwa mu katare tizine garuka muka rera aba barukuzugura bine kuzirisa zonka okumare 2014 kandi n'ikindi katugire ngo wagitwara ningagigurayo ne yamate ucemerere kubanza kugita umwanya ugwe kuzaguma mu yonka mpaka 2012 nogerebera itakatahire muzabo babashobozi hatana basimenchwamo yo kugaruka kwigura obutare muntu betingirwa munonga abashubuza abantu bagurente zito basitwara Kampala baberera batisera bako babatende competition abanko abashubuzi bapiro mu cyaro ukwar kwenda nakugura akigenda ente yawe yaza kugura wotagimuguza terori yesumu bakije bakunyigeraho onagisogenda Kiruhura district nerunda na sente z'urukwingana billion mukaga okorogomoroko revenue bite myaka 2 hingwire babire batunga sente nce ez'urukwika million 500 no batahika ahabwo kugira ngo butarebwa amatungo botwire bucingirwe n'intasa yitu ikacenderamo we expecting as a billion zirwana zo billion kibiri twazomu billion yemwe umwaka tukatuzana na miliyoni rushanzo gasha kwa Paul turyamureba
n'amakuru abashubuzi omutare nkaka karerwe na sente bari kudembe omuri Kampala barire n'amashemererwa bwa nyuma ya President Yoweri Museveni okuragira ngo Minisitiri y'ebyesente ibase kubahereza za loni ezina amagoba mace ahansi ya sente za Katare loan. ahari okuvuga n'abashubuzi mu rukiko rukorerwa hafi yawe hotel omuri Kampala nyumwebaziyo Moses Byaruhanga omuhabuzi wa president abw'ibyo butegetsi nagira ngo government ine sente ziri kwetengesa okutandikaho program egi project egi neija kutandikira mu butare inkakarerwe hamwe na Owino bwanyuma neija kujanjazibwa mu butare obundi kandi neija kutandika n'abashubuzi bari kurenga omutwaro gumwe mu butare obulala tujja kugendayo tutwandikireko wano Karerwe n'Owino tuyise abakulembeze balina departments zaabwe twagala bawandiike ba members okusinziira mu departments ezibalina kubanga oli bwaba agenda kufuna loan kyetaaga chairperson akulira ekitundu ekyo omuntu oyo mwakolera amusembe enama egi eyatwirwe mu rukiko rwitabirwemu abantu bari kurenga 2 ababiri barimu n'abebembezi b'abashubuzi abebembezi b'ebyanga n'abakorokorwa mu Kampala Capital City Authority Byaruhanga nagira ngo project egigenderire kuyamba abashubuzi okuruguma ebizibu byo kwibwa bakafuna abari kubahereza loan z'amagoba gahigura munonga erufe gye twagala omuntu wa bulijjo afune sente ku bbeeyi ensaamusaamu ku magoba amasaamusaamu ngakadde ekyokulabirako fezaffe ziriko amagoba percentage 8 omwaka katujja kwesanga omuntu yewoze emitwalo nga 10 omwaka basasola ateekamu amagoba ga senyi 8 omuntu ayewoze miliyoni 1 omwaka ateekamu amagoba ga mitwalo 8 ayewoze emitwalo 10 omwezi gumu ateekamu amagoba gandi wadde 6 n'ezigwamu tugamba zibeere 10 wakuba okugenda kufuna chenjo ew'olukaaga ajja kutawaanya abantu abandi bakura beetabire mu rukiko oru bashabira abashubuzi okweyandikisa bakaganyirwa mu project egi Microfinance Center okubiriza abasubuzi kuyambako ku identifying abasubuzi kubanga ffe tuli mu administration y'obutale ku identifying abasubuzi okulaba nti abagenda okufuna abeetaaga okufuna kalooni kano beebo ddala abali mu katale era abakola emirimu mu katale abashubuzi abeetabira mu rukiko oru basimire gavumenti abo kubaha enteekateeka egi ntambudde nnyo ne programs ze ng'atera nnyo okukwata ku muntu wa wansi atera nnyo okukwata ku oyo alina akadaala akagundi akannyaanya alina akadaala akagundi era n'atuukiriza enkola ye musajja muntu mwerufu nnyo mu bantu era abantu abamu abakiwulidde mutambuze enjiri eno mu bantu abantu basobole okwekulaakulanya enteekateeka ya gavumenti nga bwezze kino kikulu nnyo gavumenti kyereese era bamanerenda babadde batuli bubi bakwata ebintu by'abantu bakwata endangamuntu zaabwe ensaawa zino tufunye omukisa munene nnyo okubanga gavumenti erowoozeza ku bantu abawansi ab'obutale Gashaku Abdukalim Sengendo Abdukalim twaza kumuraho twije n'ekicweka ecya kabiri agarukurataho negakushikibwaho Movit nerwa mite nebijumana oyizezo rukugonshaka okutanga endwara z'omubiri nk'obuhere ebuguna amazomba n'ezimba kukundeka mwana wanje hata bakuguba Movit bakabita mu kicupa kimwe agarukurataho ebitongore ebirukureberera empunji bitandikire kwegesa empunji okuhinga okumurembe kweze ebihimba bitu ya musente tugirira omugaso omu maka gitu agarukurataho gabanaga kushikibwaho Movit nerwa mite nebijumana oyizezo rukugonshaka okutanga endwara z'omubiri nk'obuhere ebuguna amazomba n'ezimba kukundeka mwana wanje hata bakuguba Movit bakabita mu kicupa kimwe amazina ganjye nabanyita Abagaba Dorine mukora kabuhema kakeya ubuhabuzi obunkwereza abazire
nobwo kugira ngo twongere kuteekama amaani omu kushomesa abaana kuba omwana n'obwegyesa bwa nyensya kandi omwana nkyakare noija oshanga yayetunguura yayeyamba habura ekyamuteganisa kuba noba omuheeriize obwegyese. Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Here just searching, still deciding, what am I watching? We are what? Unstoppable! We are what? Unstoppable! I'm at my business, enjoying success, Nachusa address, all of our progress. We are what? Unstoppable! We are what? Unstoppable! That was to it. With what internet? 4K HD, non-stop action. We are what? Unstoppable! We are what? Unstoppable! Jerry car. With MTN, we are what? Unstoppable. With you and MTN together, our progress is unstoppable. We are what? Unstoppable. Werarenko mwerere n'omufaratsi gw'omutindo kandi nuguhangara omugongo omubiro gurukushasha okubiyamaje kigambe bakwecha orukwenda Resform ensi y'ebiroto birungi Nyebiti kubyenda Penkoni yakwera utamuha umudu nokora ekikire wanyompenkoni nushumurira kushemererwa ohurira obunuzi na n'obusinge noenda kucamuka mpenkoni igenda yakintu cyo cyo kunywa cyonka mpenkoni nekwamani uhindika omushisha nyishija mpenkoni ni rukundo n'ubugwaje teri kuteza hangova narisho kuterwa umutwe sinza kutambura ngasinywede ku mpenkoni ukakasi kwata nawe nywako tunga icupa yawe hati omumaduka gakuri hihi no mabarago no mwihanga iwo mushubuzi terasi muzitezi mpenkoni wakinkorire Skylight Hotel, restaurant uhereza bwo murembo muri Mbarara City. Ahi barukereza breakfast, ngakatogo, omelette, Rolex, shumbusha, chapati, chai yamate, eyo mukaru, akatunda ko murembe nebindi. Bineyo na chamushanere kutandika shamu kagazi hangwe. Nibateke nkoko, embuzi, ecenyanja, muchamo, obushaza, akaru, ekitoche, echozi, emondi, greens, obutura, eshwiga, kande cyo kunywa. Nichigenderaho. Hey, manya bino buraro burunji bwo murembe. Aha bei nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City. Breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira. Bine bara yo murembe. Pool table, sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete. Ijuka ngu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera no tumushanje mwenda 18 58 38 ninga no tumushanje no tumukaga 36 noyenda kwishikiriza ikiroto cyawe ecyo kwera amagara g'abantu nitwakira Hafiniz Medical University itendekero eritongozibwe okushomesa amashomo agebyobushaho omu East Africa. Obwa hati nitwakira applications on Mashomonka, Bachelor of Medicine and Surgery, Pharmacy, Lab Technology,
weekend nursing and midwifery, medical education nurse tutorship, twine na diploma omuri nursing, midwifery, clinical medicine, pharmacy, lab technology, otebirwe na za certificates omuri nursing, midwifery, pharmacy hamwe na bridge course. Twine laboratory y'omurembe ey'omweji ari kubangurirwamu. Tuyishirire aha mikutu yitu www.fmu.ac.ug tandika orugendo rwawe rw'obusinguzi na Finis Medical University. Finis Medical University, okutambira amagara g'abantu nugwo mwete gwitu. Tandika izuba, emirimo, urugendo ninga kahumuro neco kunywa cha chituzi yenywere chituzi ohure matwenje aha mumiro nichikurwa kurugo mu chituzi cha shitake amajani hamwe no bwoki konjoro bunuzi hamwe no mutindo echi nichikurwa ba chituzi farm company limited aveine teknolojia nebyoma byo mutindo chituzi drink echirizibwa chitongore cyo mutindo muihanga echa UNBS kandi nashangwa mu maduka na supermarket zono muihanga kushubura tera simu noti mushanju munana mushanju bisha twina bitana shatunemwe ninga noti mushanju munana mushanju bisha twitano 009. Hayes Recruitment Experts, Jobs Abroad na machimerwa minji ntabarusi yabo bona batunjire visa bakagenda kandi tumanyisa abantu mwena ngo nituchenda abantu binji abashije n'abakazi abojo n'abishiki emyaka 21 okwisarya na 5 okora chaichenyonyi Dubai emirimo nka customer service, airport security, aviation stewards, check-in agents, landing ground guides na aircraft cleaners okweyandisa no kwabusha free registration amatagit gona esimu not mushanju ina not emwe ibiri ishatu ina itano mukaga ninga noti mushanju ina itano ninga noti mushanju ina not rukumi. Ikintu cyo kunywa aza mwana bategerize ubundi konka mwana mazumo rya hano bari bategerize mu mbagano mangwe shazakiri wansuko mu motoka iriyo nenyusi yo ngwije hakunywa mucyara unam utatinda ndenda ngubije bakuroze hakunandanywa uriye cyatuma naguma hano joka mufundurira kahurire Nkamwana tera chairman wembaga akongeze yo nabwo kishahemu itotwe tuyon tuno diplomat akatuka kanuzira ntanga wanyu ukanyiha ambi mucyara n'abagine diplomatic ebindi byayenda bireje bigende n'abagine n'intere ekorwa ba diplomat habo America limited ekozi ko mu mugusha entangawuzi inanasi ukochi ihamigwa ba UNBS kuri mucho wararoteka tekera habyo kombeka jeno mu ba Dubai P&C Uganda Limited abari kushangwa omurimba rarasite obwa hata bafurikire kimwe bakarga ahagaraji street no bashanga makanising street akizimbe cyaba sister hamwe na hashungine na Chosiga house hamwe na hawe house yabo rwogoma erukushangwa aha Victor Bwana Road washumira ahabanda byembaho ogwaza Andrews ahu akatareka makanising kafurikire ahawe house yabo bine hotel nyamwinji enchene mpango nka 60 by 60 na 120 by 60 okurga Twyford Kenya na China mikaso size zona nebikabya adhesive nka quick stick tile adhesive erukusiba tile zempango namabare gahabisika na swimming pools twinitaji ishaka waguro mu bwinji transport eruho wahika showroom yabe ya hawe house ebintu byona no butandu bata Agacencwire Honorable Martin Mugara bahinduka or State Minister w'uburambuzi niwe hanangirize abatura umucange ca Kigezi ngo batandike gukora ibintu eby'abanyakare babere bakora babanu benda kweyiha umboro ebi abigambiro bwabire nasibura barambuza abatwire barukurambure myanya y'uburambuzi erukushangwa umucanga eca Kigezi. Minister Martin Mugara bahinduka uri minister w'ihanga w'uburambuzi niwe hanangiriza abatura umucange cya Kigezi ngo batandike kore ibintu by'abakare babiri bakora cyubase kutungura iby'uburambuzi umucange cya Kigezi na mnonga nko kwesha n'ibindi byinji. Minister najyango abarambuzi nibakunde ibintu ebi kandi bijo myanya yabo nibagura batunga intasya babona kurwana soboro. I encourage local communities to develop handicrafts
electric clowns, autotones that can be sold in heritage tourist sites. I'm reliably informed that here in Kawale you have several, and Kawale contributes significant number of people visiting our tourism sites across the country. That is why, for instance, Ekubumuni is projected to have around 60,000 visitors in this year, 2025. abarambuza bizire kurambura urushozi rwa Sagitwe urukushanga mu district ya Kisoro hamwe n'inyanja ya Bunyonyi erukushanga mu district ya Kabare tuganireho nabo icyo kubanza ntizagamba n'ahantu ahunyemerere ahabo ko witunyo tingarebaga nk'akashozi tingarebaga kabungo kari kubasa kwikanka konkate ndi amutwe kwakabungo so ejinentana setari mu hand hon ko zo mu Eastern Uganda ensiyoneri flat ahenje hona har so flat aho kya kuno nuri akabungo gariko shumo gariko jirotyo. It's been really rewarding. The hike is amazing. The view of the Virunga ranges from the hill is so amazing. Ndabye embera y'obudde nnungi nnyo ensozi ezeewunda obulungi nnyo enguudo zo nnungi nnyo zikutuusa bulungi nnyo bw'oba ogenda okulambula ndabye ku abatwa gye bali waliyo ne bapinguini nabo mbalabyeko ndabye kuleke Bunyonyi ngirengedde buli kintu kyonna kya .com. Moses Gorora umutezi w'ebikonde kandi nawe bira ryo mu barambuza aba ajumirira abo bona batari kwenda kumanya no kurinda ibintu by'obuhangwa twagala okumanya obuwangwa ensi Uganda Katonda yagitonda ngerimu amawanga mangi nnyo tulinamu abanozana abawestana aba eastana aba central tulinamu de bantu abantu ab'enjawulo kino kyekiraga obuwangwa. Minisita nagira ngu gavumenti ehire yo kurebuka ngo by'obunyakare n'eby'obuhangwa byatebwamu amaani shenda abarambuzi nyamwingi abarukwiza bakabugura kandi bakatayiza ihanga. Gashakwa Gilbert Mahanguzi hamwe na Job Namanyapuri. Uganda Agacencwire bwanyuma y'ukwezi oburukwebwe mpunjo kuguma n'ubusharwa aho bwashesha bwira ebitongore bitandikire kwegesa empunjezi kubasa kwebisaho obundi barukurabira omukwinga no kurisa kandi aba nibagira ngu empunji nabasa gukora ebintu ebi kandi babase kwebisaho. Kurijira Robert Agaba orukora n'ekitongore kya COVID ekyabagemeserizo kutandika henteekateekeje no kushanga ngo ebyo kurya omumpunji bikaba byashikira hakurema ekyarugerireho n'abaana babo kushinya bitu kwihenteekateekeje etandika hariho empindahinduka y'amaani. Groups is training abahingi kwega kuhinga mu mpinga nungi ninga y'omurembe etweta kwega kuhinga ebihingwa ebyo kuya musente kutari kurya burya konka omwe ntubegesa kuhinga ebyo kurya bakukira kurya munonga okukira ebichori na nebihimba na nebindi nka soya na nomugusha kubihinga omuhingire mirungi tukuhinga tukafuna tukahinga hati tukahinga tuturafuna ebyingi tukaryaho ubindi twongera twagira ki twabihinga turafuna ebyingi byo kukamba ngo twaguzaho nituhinga kandi tusevinga como abatwegesize ni convoid niyo tuterimo umuhembe kugira ngo batwegese ibintu ebiri kugira ngo bituwe mu mbere tubire turimo na no kuzo mu ndije oguhona nayongera agira ngo kuhinjira omu group barokozesa omwanya muke kikija hahabwa kuba omwanya uguru kubahebwa empunjezi no muke munonga abantu kora kataka kachenga OPM ke kwa nesetori nyisane hereza futi ashatu ariabire sta kubara muntu kweri kuhinga oninga kurisa so intervention zitu ninge bigendera byitu no kwegesa abantu abo kuhinga amwanya muce bakakose empinga yo murembe bakarebuka ngo omusirogo gubahinga ngo basa kuba kwira makasente ko kurya ebinde byegesibwe empunjezi kwenda kwebisaho no kutandika hebina byabikoguze ebibaro kugira ngo nabyo nibije kuganyirwa mu cyango tukahinga soya tukahinga na nebihimba season hwire chonke kiza yasisikara soya tinti twagifunaje chonka aha naka konvede kabetuire hebihimba byo kugira ngo itongerereho habe tubire twine deni twaguraho na soya twahinga soya na nebihimba
bita enteekateeka egi teyejumbirwe mu mpungi zonka kandi n'abanyayuganda barikutuura mu mpungi nabo bagyetabiremu kubaasa kuganyirwamu munonga omu kushomesa abaana. tutunga embuzi omu gurupu yitu egi nganyirwemu okushomesa abaana. atosanga koro ine embuzi emwe wasi ibiri atosanga utungire embuzi ziriyo nzara ziriyo nzikanya. Empungi ezo nizishangwa omu kampu ya Nakivale kandi bingi omuri aba n'abaana n'abakazi abatarikwebaasa. Gashakwa Nuwamanya. Amashomero ubwo gari kwetebekanisiza okwakira abeegi aha bwatamu ya kabiri abazaire bashabwa okwetegura kandi bakahumurikisa abaana baabo bukiri kare. Okuhumuruka kw'amashomero omu butongore n'ebiro 26 eby'okwezi kwa gatano omwaka ogu kandi twabaasa kuhikaho omu katare okureba ebintu ebirikuguzibwa ahabwo kuhumuruka kw'abaana okubyemereire omu katare. amashomero agitwayikamo okutwariza hamwe abashomesa bakama bago nibagira ngo bategereze ekiro kya 26 okwezi kwa gatano okwakira abeegi. Okwata omwana okwata omushomesa niwe omuzaire amahega ago ashatu nigo gakombeka amagara g'omwana omuzaire omushomesa na n'omwana kumukukwatanisa omwana ogu nomuza kwihamu omuntu w'omugasho munonga. Canon Freedom James orukwebembera kabwe mother care nagira ngo buri kimwe cyahwere konka tubishingiriza nk'abazaire nutira akasente tubona kutwagura ebintu byo kukoresa na no kutandika no kugenda omu misho kaza ko kushashura kare ikidwito nk'ishomero kituyamba mu kutebekanisa okugura ebintu nk'obuhunga ebihimba buri kimwe cyona twikara twetegwire. Obu n'obuhabuzi aha muzaire orikwetebekanisa kureeta omwana iyo nk'omuzaire twara obuvunanizibwa oreeta omwana wawe aha ishomero omukwase omu mikono y'ishomero. omwegi egi eshaaha n'okutandika kupreparinga abingi kubarigera aha bamwe bahikomuka ebitabo babiteeka ahansi y'ebitanda ebintu byona babishere mwena hati egi eshaaha atandika otiikure. twaza omu bashubuzi ba kesi z'amashomero Jackson Muhereza nagira ngo bazongera abeyi ya kesi tekushana hariho enche y'emitwaro 3 areze emitwaro 7 areze emitwaro 20 buri omwe nkirigirire kuyija beyi kuko kumutorana kare buri kesi nore hariho kesi mpango hariho buryo hariho tuche hariho tuche munonga beyi azokozwe okutambura omusayizi na nebeyi kuko kutambura omusente kusera konga ebe yamabato kwe kwongera kutemba na scrap na kibindi byono kubutemba nito nuko kwongera kutembesa ibintu byitu ati yerangi kare tukantugore ya 12 ngati yana bagurizo mu cebe twacuguza kakarangi ka 10 ke 13 abaguza ebintu omuri ebitabo rim TP ekaramu pen ebindi bingi kandi ntenda kubamanyisa ngo achikwatire nemihendo tonjire kubashariraho nabwo icyo no basa kwebonera Good News Bible aha mitware 3 n'ecweka ubasa kwebonera graph book aha 15 art book ashinje 12 kandi twenda ko bamanyisa ngo na black books nazo twengeye kushare bay no basa kuje tungira aha 15 big fair kuje tungire aha shinje 15 kandi exercise book no basa kujibona kutangira rishinje rushanju no kweyongerayo then kandi muri ebyo wagura mu bwingi twenda kumanyisa ngo nubasa kohesha beyi tukashazire sombe no takabuzabuzwa. Azile nimbashaba muze murondera abana banye bitabo bukiri kale kwega mwana yaza kuzayishomera ataza kuyayana no kuronde bitabo kandi abandi bakamusiga yaza kwikayo omukincho wa notes bakashanga bamusigire atson tubashaba muze mubagurire bukiri kale. Tamya kabiri etiyo ntugambaho abeji nabo kugishomera amezi 3 kandi omezaga oyiro kushoma ebyarubaho omutamu niyemwe eya kabiri abeji nabo gukora ibintu bitarimo na bimwe omero kwejumbe by'imizano empaka zo kweshongora no kutagura nabinde empaka zo kweshongora no kutagura okurambura na munongo mu candidate classes nebindi benji eshonga no garaba n'amashomero ebiro bingayi nabe na mukaga by'ukwezi kwa gatano omwaka ogo nasiganse nyumo Gideon Gideon senyomo twazagaruka tumureho tugaruka.
Ishaka Adventist Hospital eri kushango muri Ishaka Bushenyi Municipality nibakumayisa kwa mashomero g'ababiri aga School of Nursing and Midwifery na School of Allied Health Sciences gina mashomo ga diploma na certificate. School of Nursing and Midwifery harmu certificate of nursing midwifery, diploma of nursing extension na midwifery extension. School of Allied Health Sciences twine certificate of medical lab technology emyaka ebiri, pharmacy okumara emyaka ebiri, certificate in medical theater techniques okumara emyaka ebiri, diploma in medical lab technology okumara emyaka eshatu, pharmacy okumara emyaka eshatu, higher diploma of medical anesthesia okumara emyaka ebiri. Twatanise na Bugema University okutandika okushoma okwabo abari kushomeraho bari na short course certificate programs on counseling and psychology, project planning na management, fundamentals of computer and customer care. Tere ahanoti mushanju mukagi eshatu atanu na mushanju makumi ananina mushanju na mushanju. Oino mukoronke mbaga yo kugitwa okwinjira graduation okusima enchiko za AGM nemikore ndijo yona abatina events bakuretera umuhereza bw'ururengo rwensi yona ubwa decoration mega tent hamwe na tent zebike bindi byona akasente kenshiko tina events nibashangwa achombeko echa Central Market room nambi 17 ari Mbaguta Street muri Mbarara City okumanya biri kukiraho tera noti mushanju mukaga Itano, chenda na mwenda, ananina, tina events. Nito tuango muri burengero rw'izuba, abino muhereza bw'umurembe. Otoraro ndapchindunji ezirya mulembe ziranyambora mpora naryone birakani kazapshi aba Golden Choice Parts Uganda Limited abarashangwa kizimba cha Patas Hotel hina roundabout ya Tatitwe Mbarara City bakuletera pchindunji za roller zebe yesheku hamwe na spare parts za bajaji na senke wholesale na retail nka black pedal za bajaji, chain system za bajaji na senke, emipira ya pchina tubes omotaps zona za Golden Choice na Bosen, Total Lubricants, oil za petrol na diesel hamwe na Total Grease, UB Aero batteries wholesale na retail, Comet oil half liter na liter 5 otebwe kumenya chika cha roller chirakoza za spare za bajaji boxer kandi wagura n'aba Golden Choice Parts Uganda Limited transport na yabusha mpako wawe hona mu Western region okushubura tera noti 3 2 nkaga ni 2 At Avance International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691. Mommy? Yes? At school, everyone crunching. Nange kumulimu nga nkola. When I'm watching my kazanyo. Anti ku highway nga mvuga. Sisumagire echo shuwa. Honey, mwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. Mukamanze nalyachi era ddala kitufu inache walya nguze bizigo kumpi container namba biganye sagala kufanana bwenti mukwano tongoba ani walayira nti okufa kwe kulitwawula olususulu twawudde kaibanda omusajja ngobya olususulu nemeseza amaka gula ebizigo wisiige ebizigo byonna biganye olususulu kulemesa amaka kikino gulo handi and body cream mbadde mbigulidde mukazi wange Glow Cosmetic Products okuyoyota ensusu beekansa balina Glow Hand and Body Cream, Glow Herbal Petroleum Jelly, Glow Perfumed Petroleum Jelly, Glow Junior Jelly, Glow Hair Jelly, Glow Hair Pomade, Glow Hair Conditioner, Glow Hair Shampoo, Glow Hair Relaxer, Glow Pure Glycerin ne Glow Baby Powder. Efune maduka wonna ne mu supermarkets. Nokira kuterwa omutwe guteganisa emirimo yawe ego buzima doctor kozesa ombazo gwa Head Aid okwerwa kukubanza wabonoterwa omutwe. Head Aid nekora juba ekutambira omutwe okoraje emirimo yawe. Head Aid nekorwa aba Med World Pharma kandi etongozibwa aba National Drug Authority. Head Aid neguzibwa mu maduka gona agari guze embazi y'abantu omwihanga. Sinzira pichipichi na ruhira Millennium Sacco.
okusingura pichipichi noete nk'akakonji kamwe ubwo uri kubika emitwaro 52 okumara amezi 7 otakazihireyo kandi abarasingura ebihembe bindi ebirimente TV screen zirugogoma amasimu g'omurembe n'ebindi nyamwingi nobika emitwaro 21 nabwo mara emyezi 7 otakazihireyo okugura obukonji bwingi nichongera emicha yawe yo kusingura akazana akandi kaza kuhendera omukwezi okwi12 aho turagabira ebihembo z'amataji ga Ruhira Millennium Sacco Ganyakitunda Ruhira Nyakivare Kashumba Kabyanda Ngarama hamwe na Barara City utandikiraho kubika ibirukiraho tera noti mushaje noti #35 ishaje na 8 shinana nemwe ninga noti mushaje 8 shinana na 8 15 nkaga na mwenda Ruhira Millennium Sacco banka yanje banka yawe Millennium Sacco kuzirebyo Big thing kabode MTN Super wali yakapya musite wali yakapya wali yakapya MTN kabode Super mustairo mpya vibe mpya then you kabode smartphone ne byakabibyonna wali yakapya MTN kabode Super mustairo mpya vibe mpya then you kabode smartphone ne byakabibyonna yatungire kabode Super esimu ya smartphone rero tungeza GBs 16 zabusha tandikana deposit y'emtware na necweka rero zindo zishashure mpora mu bicweka buri izoba uri kushashura sente ziri hansi ya shiringi 10 nobasa kushashura buri wiki nare buri kwezi kiri hariwe turhamwe amashemerero gito tugine kizivira amateka n'ubushunshurece nibukuratirwa MTN nereberera Uganda Communications Commission. Omubare gw'abantu abarukwata oburwaire bwa mpox mu ihanga gweyongere kandi abantu bamwe nibagamba kuba bafire oburwaire bwa mpox n'obujanjara buti okwikanira kimwe n'omuntu owayerekire omanyiso n'obubonero bw'oburwaire bwa mpox nkorhererwa ha mubiri okwata ha bintu ebirikozi bw'omurwaire ninga amaizi agakorwa omubiro gwe obu nibwo bumanyiso n'obubonero bwa mpox okuhemba omurro orhererwa ha mubiri okwamani omagara gona na nokuzimba enturugunyo okunukora kubasa kwerinda oburwere bwa mpox yetantara okwikanira kimwe omubiri ahagundi n'omuntu okeberwe kikahambwa kuba ino oburwere bwa mpox yetantara ebintu byona ebikozesebwa omurwaire oyina obubonero bwa mpox gumona abo mu ngaro orukozesa sabuni n'amaizi ninga kuguma nokozesa sanitizer tunga omubazi okutsirika oburwere bwa mpox waba ori hartezo gwokubukwatwa wakureba ninga teka ng'omuntu ayina oburwaire bwa mpox tera ha namba etari yokushashurira sente not munana not emwe not mukaga ningo tsindike message yabusha aha mukutugwa your report ahari 85 not obutumwa obu nobukureterwa Ministry y'Amagara n'abakwatanisa n'ibindi bitongore wabula muntame bukolagana ne Harapa Travel Consultants gaba masanyu merere bakugobera ku visa eya UK, US, Canada, Europe, Dubai nawalala bakona kubya passports eya tickets hotel bookings bakuyambako n'okufuna emirimu ebweru w'eggwanga balina n'enkola eya kibanja mpola Harapa Travel Consultants entinda ku Haruna Mall level 2 ne level 3 Omwami musoke you are omwami musoke ni tuntu kimanya ngo business niziko bizibu kandi rizo turi hano kukwera okumpwera ego ubase kushashura umushoro gwawe ebiro 30 bikoze kwa mukaga bitakayikire kiri kumanyisa ebiro 30 byo kwa mukaga ni ryizoba rya muheru kushashura umushoro gwonka ugurukumbanje bwa hatari mutike yona ego niko kiri ecyo kankikore hati naba namanyangu mwankinga ngaha URA ni kwera kuguma mu business yitantare okurabanisa mu business yawe shashura umushoro gwawe ebiro 30 byo kwa mukaga bitakayikire kikore hati rabira hasimu etari yokushashurira narishe ya WhatsApp ohwerwe URA twatanize hamwe kutungura Uganda Umuzeire ukayenzira umwana wawe yashemera muri Kampala ukayenzira umwana wawe yagira ubwire bwo misho burunji utakarebera handi reba twakuretera mu gishangugu Green Top School Pre-Primary and Primary twine oboraro burunji abana nabariyaje environment ninunji nitukurakoranya talent z'abana hari okuzana umupira farming okosa computer okweshongora nebindi binji kandi byo kwerinda nibirunji twine motoka zo kubatambuza twine n'abashomesa batendekirweje nitushangwa harumaya nanziga
Masaka Road tuterera ha namba z'esimu 072 oba tuterera ha 0 Green Top School Pre-Primary and Primary. Learn today, lead tomorrow. Green Top School is a pre-primary and primary day and boarding school. The National Martyrs Choir Festival Grand Finale is here. After a battle of the finest Catholic and Anglican choir in Uganda, we've selected the best of the best to compete for the 36 million shillings cash prize in this finale. Come witness passion, talent and excitement at this exciting event on Saturday, 31st of May 2025 at the Kampala Serena Conference Hall. Gets open at 2 p.m. and entrance is only 50,000 shillings per person and 2 million shillings for a tab of 8. The National Martyrs Choir Festival is sponsored by New Vision and its partners. Yeah, possible. Looks like whoever drops the ball buys a Pepsi. Go on, Jack. Sonny! Saved by Leah Williamson. Wow, Vinny Jr. Game over. Wait, there's only one Vinny J. Pepsi, thirsty for more. Erizuba nza kutayira ekyalo mufiti kutoshaka kuba kuriyo kwesima no kushemerwa. Movit nerugwa mite nebujumana oyizeze rukugonshaka okutanga endwara z'omubiri nk'obuhere ebuguna amazomba n'ezibaabo. Kwakundeka mwana wanje hata bakuguba moviti bakabita mu kishupa kimwe enganda zona zikaseranda hamwe kushara embazi y'ebishaka yokunabisa abaana baabo omwana nabasa kwesiga moviti habo jerry aloe vera ningashe avocado papaya. Movit okweyesiga izoba lyona. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Mbarara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities and social sciences, business administration and management sciences, tourism and journalism studies, information technology, agriculture, health sciences, and engineering courses. Full and partial bursaries of tuition are also available for those who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment through knowledge creation. Namakuru okutungura ebyamagara omu district ya Kamwenge ababahirwe skani kandeji nayo kwija kweraho omwirwariro. Ekyoma ky'okukyebera endwara z'omunda kyahebwayo asimwe Crispus Mugisha abashaho nojangu ekinchikwera na munonga ohamubaro omwingi ogw'abakazi abintu bija ahirwarere okwenda obuhereza obukwatina scan usanga ngo abakazi abo kufana bazara ombyaro ni bingi abantu abo kufa abwe ibintu usanga ngo yarwara nk'ensigo yarwara nk'ikine yabara kukimanya yakimanya cyamurengire ni bingi ate myaka nkeya omukikuro ko kurombira gutandika kugira ki kubo munafu ebirwire bitandika kugira ki were tampora mwene cyakiri cyurundi wataka myaka nata actually mbadvise ngo binozo musikani mbagira ki embera tushanga akativi ngento katakubasa kuribika obanza wabita mabituga omanya kureba ningo tugana ko karanga ninga namanywa karahamwe karyantamwe rwa mwanja tushanga kandi abantu baje namba nyingi munonga erengere umwago katungira nkiza barumwe ubundo yoshayo ubundo garko garkayo inkanyensa garkayo kandi umharmo abantu benyi bakarwara arsazi bashasha munongo umunda nambwenu nyewe na munonge gire kwita n'umuzere wanje ko akonkabona na bwabo buhereza bumwe tukizo kuwa Dr. Henry akuyawe mitoro nk'eshatu kuza kureba ubundo shanga ryo nyerere aka private mbwenu nasima munonga umwana mukwisha kandi mukakareta abatura ntibagira ngo icyayikizira cyabahwera akutambura engendo ningwa
obarukuronda obuhereza bw'ekikeeki tubire ntutomera urugaha woza rwa mwanja ukishikayo bakumani bakureba batyo tubenzere kukoraho tubenzere kugera bena ngo bateke makatuga babone kugera kora ben kataba ka community nyote nakahirwaro nakaje abantu kandi umukozi wo gukora unabwe ngo umengereke ngwe tutagine kuyiya una rwigana ekyoma eki nibagira ngo abaturage barakishashurire bane benda obuhereza bwacyo gasha kwa Anthony Twine awa TV West. Anthony Atwine urukiko rukuru rwa kanso ya Kazo rusitamire kandi aba bahingwize biliyoni 25 na miliyoni 9 omumbarira yobye sente eyo mwaka 2025 2026 kandi sente nyingi bazitire mu department y'ebyobwegesi. Urukiko rukuru rwa kanso ya Kazo orusitamirize bariganye mwebazyo rwebembirwe speaker Dan Nahurra atiyashomira abantu sente ezihinguzibwe z'ukwingana biliyoni 25 na miliyoni 9 n'ekicweka okukora emirimo ya Kazo district omwaka gw'ebye sente ogw'2024 okw'2025. Let us, like chairman has advised, let us put a fixed figure for someone who has bought land and needs to proceed for registration. And Honorable Peterson. Dan Nahurra yayongera yagambira ba kansaraba okubahinduira amataka ga government agatwirwa abantu aguba bakire itake turukumanya hati amataka manyiga kagari mu koti nakazoneza kutandika akabiri emishango y'amataka eyabinerga cyuruhura Kazo yagine heriting mu koti nga district insia abukwe emishango kirukunuye nyira kusimba chairman wa district mu Katugunda aho wakoze cyone kiruko basika okureba ngo amataka ga government gaba protected rumwa amataka irutwire nditeza abantu nduru neri yaburemba itaka lya Buremba Town Council eri government turinefa no mumba tahirire umbrebi turebere nshongo yegene yehwa kandi no batahirita kayina nikiriza ngwita keresha mikuhebayo omikono ya government ombusinyi. Urukiko rweteberwa na mukuru w'entebe ya katano Reverend Samuel Katugunda kandi ugashoborira ku sente zinguzibwe zirukuza gukora imirimo mingi na munongo kutungura ebyo bwegese n'enguto hate zirwe mu mberambi onka amani hati mengi twenda kata omukanisa amezi amarungi g'abantu kunywa kuba amezi g'abantu kunywa gakira make muno nambo eno twate sente omukuza kufijuma emyanya emwe twakwata kuyama amezi tukondeka tanka rero tukaganisya abantu inji abinaranye share education ya ni naranye share so ni sente nyingi education ni kunatura health ni tabana kuze ni production nebindi okusitama kwa kansoku bakansara bahingwizo biroro mukuru w'entebe ya NRM Nkija Wilson okugumiza munabebembera gasha kwa Richard Nahabwe umurakazo district Richard Nahabwe tuzagumiza mu makuru agebye mzano nahaburayo eshaha bushaha finals zempaka za Europa League kutandika hagati ya Manchester United hairukuritana na Tottenham omurembo Bilbao omwihanga erya Spain twabasagamba n'abahagizi ba time zombiri kandi hona bine entekateka zabo okuba rukutekateka ngo mzano ogu nukwegura atambure. I know the league format in the Europa League at the beginning changed things a little bit, but when you go into those knockout stages, do you have to be slightly pragmatic and have a plan B? Have a two variations after this one to enjoy this bit of the ball. Yes, Rick. We're in the right. Ekirechi ompiro gwa Tottenham na Manchester gogwo nkano kukubanza no guhanka draw endakika 9 bamara kwadro nabatekwa kuzombwina habo kuba timu zona nzende chikopechi timu zona zigiha pressure timu zona zikozire kubi konka kurigiro ku recorderi Tottenham yeserenetera Manchester bonka baruza zimwe nukabakozere kubi nibaza kwegwaho betire konka ndebera kimwe Man U ne basa kuhenderera uzingireje final teratware chikopechi Tottenham for the first time ne basa kuja kukwata nayo silverware
so prediction yanjye nyo negera ngo Tottenham eza kutera Manchester United konka United ni rwana munonga abo kuba shamba Champions League otarabene mba best 4 ninga top 4s wene kumekesho anke atari chikopa cha Europa League kandi ngo muhanda gonka United gwe ine ko season yawire United kajeva gishareho so ine kurana munonga kumekesho anke atera Spurs egende egaruka mu Champions League kandi itachikozire ine bintu binge byera aferwe omuri muna sponsorships na bonuses ogo mpira ni ndeba migishere ngo maniyo leza gusinga abwensonga kingi maniyo no bweko bene ekora kubi no bweko kwasigambe fire no bweko befire empira ya muheru ninga se empira ya kasamembe erikubera ko yanda kwa mani ey'ikikopo eyoko ikota kulemeraho ekira kugisinga ntoko ya maniyo ne kwataza Manchester ezitera ekwataza Arsenal ezitera ekwataza Liverpool ngoshaka neteganso ko timu buke niwo nko muhagizi wa Manchester United timu zombi ziri muri England konka ikikopo nincereba ngo ncibasa kuzo muri Manchester abwenshonga Manchester United emirunde mingi cyangwa kuremererwa yaba yakira finals abantu abinje nababasa kugireba ngo ebirene singwa ya mutindo mbi konka Manchester United yakira finals ni mangu neza futera Tottenham kandi ugo mpira nugubasa kutazana na penalties so different to the league. I know Makoro agabye mzano nugo twaba twinire kandi nugo gahendera Agacencwire agomwe bazyogo ntukusima mnonga iwogumere nitwa ha TV West Serena Nuwamanya Sunday Brian nabanda butwakora nabo ntubendeza okurara n'obusinge Eshaha za bishatu z'ekiro na You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks Kubei Dondolo. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21# and select daily or use the My MTN app. Ukumbereba ne kukibaho kituzi yenywere kituzi ohurama twenge aha mumiro nikikurwa kurwo mu kituzi cya shitake amajani hamwe no bwoki konjoro bunuzi hamwe no mutindo eki nikikurwa ba kituzi farm company limited Atina events baguretera umuhereza bw'ururengo rw'ensi yona ubwa decoration mega tent hamwe na tent z'ebike bindi byona akasete kenshiko program okumbereba musibireje basebo nabanyabo abakundeba kituzu drink necyo kunywa kirungi munonga no kinyobaje je banange imwe numuzana munywa kituzi ebyo byende byasigara tempo kumanya munywa kituzi kacupa ni shilingi 10 abana no mucumuro mu batware kituzi bajinywe noshanga umwana nagira ati oromucucu nugugenda mu kituzi arugomba guli Tina events abana bantu abine decoration bine mega tent atezimwe baresire nezo mufani yes standby generator ebujenye bo babutera carpet amatara ga chandelier nabwecho mugende mubaronde babahereze obuhereza burungi hati nechumuro abana baryomuka mbere ndeba Al Jazeera nareba abana b'Abarabu baryokwe bona mbenda kwitwenjara abana nabasibira omukaru koga nekintu cyo kutangaza hata abana bari mu cumuro konka abana bawe nibefuza abwa kibiziro mu cumuro okwo kubarisha
abana nabarya kubi abana numbarisha kubyo omuchomoro when agamashomera gakushashore sente numgamanyagama these are traditional schools and these new schools mutingwa nakagamba amazina abana nabarya mahuri abana nabarya umugati nabarya umonde nabarya fish icyenyanza nabarya umucere nabarya bitoke nabarya muhogo nabarya bitakure byone ibintu byo nabarya kandi barya yishomero now ninyabuza iwabo acho mwana wawe nayija akarye ebyo kurya bimwe ebitoke na nebihimba kurugoro kubanza kwika arwa mukaga sande nubwo gura kanyama kana muza kushoma nubwo kuba ni wori nabo cyo nyenda kwagambara ngo abana banyu umuchumuro mureke baryeje actually n'ekintu kirungi munonga wana za kugenda ukabaza bana mwana mwenda kurya ki shanga nkabana bagombere ka muhogo kariya mutogwe bitoke ebyenyanza biryo mukatare basibamba huve nshohera iwo ine motoki no mukikare cyenyanza wawe kikaza yoga abana mbahereze ebyenyanza ebyomere refresh mbahereze input abana barye ebyenyanza barye mamisho bakore bareke kugomba njo kuri abana mbataha amagenyi bagitase abukade yagonga tulu mbaza kuronda ibyo kurye batakuriya wabo yes abana bebishi bagurengano za pani za cooking oil abana bekorera za chapati abana bekorera za chips they don't need even to buy why yes kora gende kugura gendo mu cyaro obage oretoro bazwembo zorteka abana barurye aro chairman warubiriza kajya speed ebigambo byo gambe byo nyine mbuza abana bucumuro mbarye mbuza kandi bino garukayishoma enyama cyo cyukuru bana mu mhandika uro kubanza ebinyoba urwa kabiri ebihimba urwa kashatu ebyenyanja urwa kana enyama yente urwa katanu enyama yembuzi urwa mukaga enkoko yes wanyetegereza sande ebyo binagamba byona babiteke kandi iwe warwo muko tungire chai office bakwa chai wari lunch wari evening omwana wa wari nakura iwe tochukura kanyoti nchukura hati ndio nimbandamo koko mwana wanje taka and take care baryono bakura they must eat well you understand imubana mu waneho kaniya nabahorosa urokubanza mwabikwata urokubanza binyobwa urakabire mwene koko nabigamba sande byone binagamba babiteke nukubirewe iwe no birebota kumbireba yaba ni kuchibwaho Chituzi yenywere chituzi ohurra matwenje aha mumiro nichikurwa kurwo mu chituzi cha shitake amajani hamwe no bwoki konjoro bunuzi hamwe no mutindo echi nichikurwa ba Chituzi Farm Company Limited Atina Events baguretera umuhereza bw'ururengo rw'ensiyona ubwa decoration mega tent hamwe na tent zebike bindi byona akasente kenshi ko Here's your chance to win school fees for your child for a whole year. Just pay school fees using Momo. Today we are at Lukman Primary School that's located in Kauku, Bwerenga, right by the lakeside. We have a happy customer who paid for her daughter's school fees. Nuru wano muwanguzi. Ila agenda kusoma guno mwaka gonna. MTN Momo.